لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ihfadillah mari ya. Mari ihfadillah tajidhu. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ihfad, jogo sapa sira
yakni ngerekso Allah ing Gusti Allah. Napa maksudnya ngeraksa ke Gusti Allah? Ai ihfad ai ra'in hugugahu, yakni menjaga hak-hak Allah, waraqabahu, dan merasalah selalu diintai atau selalu dipandang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha, ajaga deka Gusti Allah, benar berarti Gusti Allah butuh dek penjagaan kula bi sambian. Saya maksud bi ajaga Gusti Allah yakni ai ra'in hugugahu, menjaga apa yang menjadi hak-hak Allah, yakni sa'roba kewajiban salat 5 waktu, waragibhu, dan merasa dipandang, dilihat, diintai, moncan bahasa cebana nginjen, merasa selalu diawasi. Dharma membeda orang selalu yakni muraqabah, muhafadzah, menjaga Allah, yakni menjaga hak-hak Allah. Tajidhu, mongko nemu sapa sira hu ing Gusti Allah. Maksudnya nemu deka Gusti Allah ai tajidhu inayatahu wa ra'fatahu bika. Jika engkau menjaga Allah, yakni hak-hak Allah engkau jaga, maka engkau akan menemukan kasih sayang Allah, perhatian Allah, lemah lembut Allah, dan pertolongan inayah daripada Allah. Tujahaka bi dhammit ta wa fathil ha, tujahaka ai amamaka. Tajidhu, mongko bakal nemu sapa sira hu ing Allah, tujahaka ono ing ngarep sira. Pesan kedua dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kak Dima pesen Kak Dinto, wasiat Kak Dinto, langsung Kanjeng Nabi matur ben apareng ilmu deka ingki penika Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sabane terangaki ingki penika ihfadillah yafadka, ajaga deka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebakal ajaga kaulaban panjenengan, syukur ajaga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ajaga yakni ra'in awamirahu wa hafidh 'alaiha, menjaga perintah-perintahnya, selalu muhafadzah, selalu melazimi menjaga apa yang telah diperintahnya, tidak melupakannya. Wa amsik an nawahihi wa la tartakibha, menjaga jangan sampai melakukan apa yang dilarangnya. Nah, ini termasuk adalah apa se orang gelak ajaga Gusti Allah. Fa innaka idza fa'alta dzalik, jika engkau melakukannya, yakni melakukan apa saya perintah tini Gusti Allah, menjauhi apa saya larang tini Gusti Allah, yahfadzuka, maka Allah Subhanahu wa taala saya bakal ajaga kulit sampean. Allah saya ajaga. Jaga polisi bisa sampean tenang. Jaga tentara sampean aman. Sampean kawal ya dak budi lancar. Wanita saya ajaga langsung biriayati, tentona penjagaan Gusti Allah lebih ketat tinimbang penjagaan manusia. Penjagaan Gusti Allah benekun hanya sambian saya jaga, bahkan anak dunyana sekalipun ben seteja keluargana jaga secara langsung tining Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Nomor 2 engki paneka tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah tajidhu tujahaka, ajaga deka apa hak-hak Gusti Allah. Allah taala di hak karena tunya Gusti Allah, sakabe kuli sampean Gusti Allah. Hak asasi manusia ajib Gusti Allah tadi hak. Hancurkan koli harus nekanin, hancurkan sanya makoli. Hak atasan bawahan harus melakukan dan menjaga hak-hak atasan. Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ardin, Gusti Allah sing ngebai langit bumi, apa tadi hak Gusti Allah. Mun kemaksiatan itu tutup berdalih karena hak asasi, tempat pelacuran itu tutup karena beda hak asasi, hak Gusti Allah, hukukullah, tonton hak-hak Gusti Allah lebih berhak untuk dijaga. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga nanti hak
Artis nomor 2 aja ke Gusti Allah berdasar maknanen engki paneka waraqibhu ay raqibhu, merasa selalu diawasi, malah merasa selalu diliputi. Mun sambian masuk de mall, masuk de ke pertokoan seraja, maka orang kelak tak bakal bengal ngecok karena merasa diintai, merasa diperhatikan. Apa semerhatikan? CCTV, kanan CCTV, kiri CCTV, atas CCTV, sehingga tak bengal ngecok. Padahal mau mati lampu CCTV ini tak berfungsi. Oh tapi pegel kabel pegel CCTV nampun tak bisa ngerekam. Tapi Allah Subhanahu wa taala benih CCTV segala sisi. Raqib atid, malaikat raqib atid, saya tukang nyatet segala perbuatan kaula panjenengan. Naam. Berdasar maknane ning kipaneka pertama huquqahu ajaga hak Gusti Allah. Nomor 2 kipaneka ngeraksa Gusti Allah, merasa aben selalu pandang dini Gusti Allah. Dari mau beda orang ngelakoni nikah, menjaga hak Gusti Allah, merasa dipandang oleh Allah. Tajidhu tujahaka ay amamaka, maka engkau akan menemukan Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu, yakni akan menemukan inayatahu, pertolongan Gusti Allah, wa ra'fatahu, dan ban kebelesan dari Gusti Allah. Naam. Hadis nikah, pesan nikah adalah pertama memberikan faedah dekat kaul panjenengan, pentingnya orang nikah merasa selalu dipandang oleh Allah, sehingga aben tak ada kesempatan, tak ada tempat untuk lepas daripada pandangna Gusti Allah. Banyak orang, ada orang pakun Gusti Allah maha ngauningin, siang malam peteng atau padang, siang malam tetap Gusti Allah ngauningin. Ada bitin antara peteng dan padang, sehingga orang kelak mulai ampun muraqabah, selalu merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang kelak dipastikan bakal nemuh kebelasnya Gusti Allah, penjagaan daripada Gusti Allah. Tak takut ke apa-apa, tak takut ada ancaman sekalipun, ancaman dodo tengah dari orang penguasa sekalipun, karena atas penguasa berada Allah si maha kuasa. Iancam ring soki tak takut, iancam orang se jabat teki tak kebeter. Sepenting Allah Subhanahu wa taala. Wah ini ke orang sepon mantep, keimanan dan keyakinan tak bisa berubah, tak bisa goyah, sekalipun beda ancaman bertubi-tubi dari orang-orang seniat jahat. Cerita aki karena beda haditsipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza khafa al-'abdu min Allahi akhafa Allahu anhu kulla syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan sesuatu apapun takut kepada orang tersebut. Orang yang takut ke Gusti Allah, apapun benar cuma orang, bahkan makhluk hewan buas sekalipun bakal takut ada orang ini kesokor ongku-ongku takut ada ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa idza lam yakhifil 'abdu, ketika seseorang hamba tadi rasa takut minallahi daripada Allah, akhafallahu min kulli syai', maka orang kelak akan dibuat takut daripada segala sesuatu. Apa takut bi Gusti Allah? Jam kana kene takut. Orang mulai tak takut ke pangeran. Ngecok masalan. Cak temu polisi, temu orang, maaf kalau nasibu, masih matan tak ngerti lah dia buru. Beda orang ngazina masalan, naudzubillah. Beda orang mabuk, beda orang judi, beda orang ngelakuin maksiat. Temu kana kini, sekalipun kana kene, takut pak. Padahal temu kana kene. Karena abang tak takut ke Gusti Allah. Apa boleh temu orang, temu aparat, temu orang-orang sekuat, temu orang selamat, temu orang bini takut. Buruh. Orang bini salah tua. Kita tetap takut, tetap buruh. Siapa orang saya tak takut ada ke Gusti Allah, akhafahullahu min kulli syai', maka Allah akan membuat dia tadi itu takut daripada segala sesuatu. Ngecok
tak mau nyena orang, amunnya keletak padahal tekos cek buru. Keletak mau nyena sandal takok, teta mau orang kan mau nyena tok takok. Sebab tak takok ke Gusti. Ada pun orang saya takok ke Gusti Allah. Tak merasa kebeter, tak merasa tak takok. Yancam sekalipun pray antibody. Tak berubah ibadahna istiqomah tetap lurus. Ngalalaki apa sih halalaki Gusti Allah, mengharamkan apa sih haramaki tini Gusti Allah, tak celamin celi. Yancam sakone celamin celi. Oh tak apa-apa ya lah, tak apa-apa lah. Cak kok takut yancam orang, biasa yancam orang ya. Untuk mempertahankan apa sih larang tini Allah, napa sih halalaki tini Gusti Allah, dan mengatakan apa sih haramaki tini Gusti Allah. Beda cerita. Al-Imam Muzani situng bakto Al-Imam Muzani neka tero aziarah deka Abil Khair An-Naisaburi. An-Naisaburi aneka adalah seorang ulama besar nyaman Abil Khair, Imam Abil Khair, terkenal banyak tamu ya, banyak tamu ya Abil Khair neka. Al-Imam Abil Khair An-Naisaburi aneka andi banyak tamu. Nah di antara pun Al-Imam Muzani. Imam Muzani ini juga orang hebat. Al-Imam Abil Khair An-Naisaburi ini terkenal manti. Sehingga banyak orang yang matamu itu orang manti. Mun gula kan letak manti di tarang-rang tamu. Manti ini jateng gedeteng. Ampo datang manti ini ki ya ampo. Kayak banyak antak manti ni. Nyarang ocen bik duglu duke dia lah. Ya ampo beda sejuduki ya. Ya nyongok salah betul lah. Ya mon salah betul. Mon salah betul mapan ya manti. Mon salah betul kelidikan ya bilap ke lapah. Tambah benenya arang tambah mendatang ocen. Nah Al-Imam Muzani neka bareng pon falamma sallaina al-maghriba kharajatu liutah tahirah. Engkau situng bakto apa aja ngesolat maghrib terus engkau keluar untuk mengambil wudu supaya engkau asa soceh. Faqasadani as-sab'u, ketika ajalan ke tempat wudu gela untuk bersuci untuk sholat maghrib karena peteng ada penerangan sama sekali. Faqasadani as-sab'u, ternyata boleh hewan buas macan akan menerkam Al-Imam Muzani. Ya siapa orang bengal ke macan, akhir burung beda macan. Wah mon kok terus rek makannya macan, tak burung kok kare kelambin melono. Fa'atu ilaihi fa akhbartuhu, maka engkau abali da Imam Abil Khair An-Naisaburi engkau maka ngebala da Imam Abil Khair An-Naisaburi kala bahwa engkau dia ning jalan ngala wudu asolat maghrib sambian ternyata beda macan Imam. Fa akhbartu, oh beda macan engki takok fa kharaja wa sahha alal asad. Maka Imam Abil Khair neka keluar dari dalam lok-celokan Pak, ring-jerengan Pak dekat macan. Tuan macan. Tuan monggo. Fasohah al-asad. Kama macan gila. Datang macan neka. Faqala lahu, ketika macan neka datang entar dekat Imam Abil Khair, faqala lahu, maka Al-Imam Abil Khair neka debu, alam aqul laka la tata'arrad li adyafi, engkau kan ngocak dah cek sampai ganggu tang tamu ya. Kok pas kau pengen macan aja kan kene lanyala minta ngidingaki kau pengen ben engkau ngocak cek sampai ben keluar aganggu ben keluar tok je ben takok tang tamu. Alam aqul laka la tata'arrad li adyafi, apakah kau letak ngocak dah ben cek sampai ben keluar dari tempat ben supaya tak takok tang tamu ya. Le macan ni kocak sini kene gu ngonggu duk nondu hajak paham kata Buna Imam Abil Khair. Fanahani, kemudian si macan ni kan nyengke dari engkau Buna Imam Muzani. Wa tatahhartu, karena pula tak ada macan sehingga engkau memberanikan diri untuk merasa aman karena oleh jaminan dari Al-Imam Abil Khair, silakan Anda mengambil wudu bersuci
Falamma raja'tu faqala li syekh, semarana salat maghrib, mara wudu salat maghrib, maka al-Imam Abil Khair ada budak al-Imam Al-Muzani. Gawok sampean. Saya rasa tak gawok ane bener sirkus, ya mun sirkus. Macan ni kan norot, mun kenyang. Mun lapar ada sahabat nama saya jeregen ni kakan. Coba gawok sampean. Bodoh macan ni suruh loncak, suruh toju masuk loncak sebeda apa ya, suruh dia arwah kenyang pak. Tandi akal hewan buas ni tandi akal. Mun manusia norot sebab beda akal lah. Kemun hayawan apa mak norot? Kenyang. Cecel pelapar masih anan yontal. Hari apa kenyang? Ceking lapar tak mungkin norot. Jadi gawok sampean. Tak gawo dek remah. Ini kan yang alas nih kah? Bener yang tempat napanya mana pariwisata, kebun binatang. Wani kan yang alas nih kah? Hewan buas seliar. Norod de Imam Abil Khair. Maka beliau adebu karena gawo al-Imam Muzani ini kagawo. Faqala maka adebu al-Imam Abil Khair ishtaghaltum bi taqwimil zahir fakhiftumul asad. Wastaghalna bitaqwil batin fakhafanal asad. Istaghaltum sambian anapa mata kata kok bi macan sebab sambian sibuk ngurusin zahir tok. Secara zahir hajo cek takon ke pangeran sing ke sambian takok ke macan. Fanahnu adapun kita can beliau fashaghalna fastaghalna bitaqwimil batin fakhafanal asad. Kami sibuk memperbaiki batin, kami sibuk dengan memperbaiki yang di dalam kami, menambah ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhafanal asad. Maka macan takut ke gula. Karena sambian ni ketakut ke macan, apa sambian wah apa tak pati takut ke Gusti Allah. Tambahin. Nyecel nyari olar. Olar kobra, olar kendilis bayi. Ngeki kira-kira. Nyengke benar olar, nyengke benar olar. Mun tak gelem nyengke berarti sambian kancana pada olar berarti. Dari cerita neka menunjukkan orang mulai takut ke Gusti Allah, ada barang saya takut pak. Cacat, poci, prei. Pancet tak berubah, dipuji tak kenyang tak terbang, dicaci tak tumbang, cacat ya tak kekenyang, poci tak kekenyang, cacat tak kelapar. Apa urusan dah pikul bon pancet. Banyak orang ada orang pancet tak poci cacat pancet, ada yang tak kongku ke pangeran tak yoloki ae lah tak toleh. Osomoro terus dadi kiai wae setia. Terus dadi ustad, terus dadi kiai. Allah, aku norok jam ion. Wah, kiai. Kiai apa banje? Bener turunan kiai mah kiai. Yaudah ya jadi datin. Keramat dadak. Manusia asli tak ada ya ji ya mah. Keteh ke apa aja. Tak ngurusi zahir cacat, yolok ustad, yolok kiai, yolok pinter, yolok kacong, pancet. Tak berubah. Ini kegula nasihat ke Abah Tibi, tak nasihat ke sambian yang benar kiai. Masih jambal bi orang demak nur benar-benar lan nur. Cuma jalan nurnya mana. Seteti ustad je lah, tak yolok ustad. Berubah panja. Telo pinter berubah banten. Jadi takon je benih takok cacat orang pak. Takon nikah, mun Gusti Allah tak manteng kaaben. Takon nikah takok Gusti Allah tak memandang dengan pandangan kasih sayang. Ini kesepaling eke beteraki ben para orang-orang sesoleh. Termuka titik ilmu semanfaat. Termuka majelis ini kan nambah ketakwaan kauliban mancinengan deka Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek sibuk ngurusin zahir tapi lebih sibuklah ngurusi batin. Silahkan secara zahir pakai surban, silahkan pakai imamah bagus.
secara zahir. Salat Jumat pakai imamah bagus, pakai kelambi putih, jubah ngereng secara zahir. Tapi cek kelambi tok putih tapi aten belurik. Ya. Kelambi pote atena belurik, angok belurik kelambi tetapi putih pote ate. Apa boleh? Karena al-zahir tadullu 'ala al-batin. Zahir ini menunjukkan apa sebenarnya dalam batin. Biasa bersih secara zahir, ya bersih secara batin. Kayak belum tentu. Cuma tandanya. Mula orang ini rapi, ada orang ini rahat, senyum, bagus, ada orang lain. Insya Allah baik dalam bagus. Ya kan cewek gawok dan kadang aja karo casing, Wak. Casing bagus.